দুটা ভাষা আছে যিটো ভাষাৰ পৰীক্ষা CTET নাপাতে আমি CTETক লিখিছোঁ বড়ো আৰু মাৰ লেংগুৱেজৰ CTETত পৰীক্ষা নহয় এতেকে আমি লিখিছোঁ তেওঁলোকৰ অথৰিটিলৈ सलगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि इन्ट्र'आवनो नुनो मोनबाय जोंनि आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा मा फोरमायदों बिथाङा फोरमायदों जे CTETआवहाय बर' आरो हाइमार लेंगुवेजनि थाखाय एग्जाम खुंनांगौ होननानै CTET अथरिटिनो गांसे लाइजाम हरनाय जादों दा बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायदों दा बिथाङा मा फोरमायदों बिथांनि बुंनाय फुल भिडिअ अडिअ क्लिपखौ आङो भिडिअनि जोबनायसिमाव होनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन सलगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इन्फर्टेन्ट इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों मोनसे गोदान कन्टेन्टनि गेजेरजों आरो बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय CTET अथरिटिनो लाइजाम एडुकेशन मिनिस्टार डक्टर रनेश पेगु जोंहा CTETआवहाय बर' लेंगुवेज आरो हाइमार लेंगुवेजनि थाखाय एग्जाम जाया दा बे एग्जाम जायैनि थाखाय जोंनि गोबां माहारियारि आफाद आरो बायदिसिना आफादनिफ्राय आरो जोंनि टेट क्वालिफाइ केन्डिडेटफोराबो गोबां दाबि दैखांबाय थादोंमोन आरो बे दाबि दैखांनाय हिसाबै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा CTET अथरिटिनो गांसे लाइजाम हरदों आरो बे गांसे लाइजामखौ बिथाङा मैया जानाखि प्रेस मिट होनाय जादोंमोन बे प्रेस मिटआवहाय बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायदों दा नोंथांमोना नायलांदो फारि फारि CTETआवहाय बर' एन्ड हाइमार लेंगुवेजनि एग्जाम खुंनांगौ होनना CTET अथरिटिनो लाइजाम हरबाय डक्टर रनेश पेगु बिथाङा बेखौ रोखायै फोरमायदों जुदि CTETआ बायसान्सलि लेटार हरखांनायनि उनावबो जुदि बर' एन्ड हाइमार लेंगुवेजनि थाखाय जुदि एग्जामखौ खुङाब्ला CTET अथरिटिया अब्ला आसामावहाय बर' एन्ड हाइमार लेंगुवेजनि थाखाय आलादायै आसाम टेट फाथिनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो दा लेटार हरनाया बेसेबां साक्सेस जागोन जाया बेखौथ' दा बुंनो हाथ'वा नाथाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा बेखौ रोखायै फोरमायनानै होबाय जे CTET अथरिटिनो गांसे लाइजाम हरनाय जाबाय हाइमार लेंगुवेज एन्ड बर' लेंगुवेजनि थाखाय एग्जाम फाथिनांगौ जुदि बायसान्स एग्जामखौ फाथियाब्ला CTETआ बर' एन्ड हाइमार लेंगुवेजनि अब्ला आलादायै आसाम टेट फाथिनाय जागोन मोननै लेंगुवेजनि थाखाय आरो बे लेंगुवेजआ बर' एन्ड हाइमार लेंगुवेजनि थाखाय दा नोंथांमोना CTET एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना सानदोंब्ला नोंथांमोना दसे समखौ नेथ'दो दा CTETनि एप्लाइआ जागासिनो दङ CTETनि लास्ट डेटहालागैसिम बा 10 दिनसिमहालागै नोंथांमोना नेथ'दो लास्ट डेटनि 10 डेजसिमहालागै नोंथांमोना नेथ'दो हयथ' बेवहाय आपडेट खालामनानै बर' एन्ड हाइमार लेंगुवेजनिखौबो सोसननो हागौ खोमा अब्ला सोसनोब्ला नोंथांमोना CTETनि जानाखि बर' एन्ड हाइमार लेंगुवेजनि जानाखि लेंगुवेज सोसननाय जागोन अब्ला नोंथांमोना बर' लेंगुवेज साबजेक्टखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना CTETनि जानाखि एप्लाइ जागासिनो दङ नोंथांमोना बेहाय नोंथांमोना आपडेटखौ नायनानै थाबाय था आरो इनफरमेसनखौ लाबाय था आरो नोंथांमोना बे भिडिअ आंनि जानाखि बे चेनेलावबो नोंथांमोना थाबाय थाबानो जाबाय आपडेट लाबोयोब्ला CTETआवहाय आं नोंथांमोना बेखौ थाबैनो इनफरमेसनखौ होनाय जागोन दा बिनि उनावहाय बिथाङा माखासे खोथा फोरमायबावदों आरो मा खोथा फोरमायदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ टेटनि एडभार्टाइजमेन्टआ थाबैनो ओंखारगोन बे खोथाखौबो फोरमायदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा जे जोंहा आसामावहाय जानाखि 10,000 प्लास 13,000 सिमबो थांनो हागौ बियो बेनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारगोन बे एडभार्टाइजमेन्टआ थाबैनो ओंखारगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो बेवहाय जानाखि LP आरो ME स्कुल बिनि एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारग्रोगोन ओमफ्राय जानाखि हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि स्कुल बिनि एडभार्टाइजमेन्टआबो ओंखारगोन नाथाय बिनि हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिनि जानाखि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट बिनि एग्जाम खुंनायनि प्रसेसआ सोलिगासिनो दङ दा बे प्रसेसआ जोब्बानो टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टनि जानाखि नटिफिकेसन बा एडभार्टाइजमेन्ट बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारगोन आरो जायनाखि B.Ed गोनां ग्रेजुवेसन गोनां आरो PG गोनां बिथांमोना टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्टखौ आरामसे होनो मोनगोन स' नोंथांमोना दसे समखौ नेनानै थाथ'दो हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारिनि थाखाय आरो LP आरो MEनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट बेबो थाबैनो ओंखारगोन आरो बे एडभार्टाइजमेन्टनि जानाखि सेलेक्सन प्रसेस बे सेलेक्सन प्रसेसआ निउ सेलेक्सन प्रसेसनि गेजेरजों रिक्रुटमेन्टखौ खालामनाय जागोन जिहेतु जोंहा सिगाङावनो होनबोनाय जादोंमोन टेटनिफ्राय 80% लागोन आरो DLEDनिफ्राय 5% आरो HSनिफ्राय 5% टटेल 90% LP स्कुलनि थाखाय आरो ME स्कुलनि थाखाय टेटआव 80% HSआव 5% DLEDआव 5% ओमफ्राय ग्रेजुवेसनाव 10% टटेल 100% हिसाबै बेनि सेलेक्सन प्रसेसखौ खालामनाय जागोन बेबायदि स' नोंथांमोना बेखौ अलरेडि मिथिखाबाय दा हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि जानाखि स्कुलनि टेट काम रिक्रुटमेन्ट टेस्ट बेबो थाबैनो जागोन नोंथांमोना दसे समखौ नेथ'दो जेबो डिले जानाय नंला थाबैनो ओंखारसिगोन बेनि एडभार्टाइजमेन्टआ बेखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश पेगु बिथाङा फोरमायदों दा बिथाङा मा फोरमायदों बिथांनि बुंनाय फुल भिडिअ अडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअनि जोबनायाव आं बेखौ होनाय जादों स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे नोंथांमोना बे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै दोनबानो जाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान भिडिअ गोदान कन्टेन्ट्स गोदान इनफरमेसन टेट रिलेटेड इडुकेसन रिलेटेड भिडिअ लानानै होफैबाय थागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ইণ্ট্ৰতে দেখিব পাইছে যে অসমৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰনেশ পেগু ডাঙৰীয়াই কি কৈছে তেখেতে কৈছে যে CTETক এটা লেটাৰ দিয়া হৈছে আৰু সেই লেটাৰটো কি
CTETৰ দুটা লেংগুৱেজৰ কাৰণে এক্সাম নহয়, বড়ো লেংগুৱেজ আৰু হামাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে। চ' সেই হামাৰ আৰু বড়ো লেংগুৱেজৰ কাৰণে এক্সামটো পাতিব লাগে, সেই বিষয়ত এটা লেটাৰ পঠাই দিছে CTET অথৰিটিক। এতিয়া CTETৰ যোনটো এপ্লাই চলি আছে, এক্সামৰ জানুৱাৰীৰ 2024 এক্সাম হ'ব যোনটো, এতিয়া বৰ্তমান এপ্লাইটো চলি আছে। এই এক্সামত CTETৰ এক্সামত বড়ো এণ্ড হামাৰ লেংগুৱেজটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে বা এক্সামটো পাতিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে CTET অথৰিটিক লেটাৰটো দিয়া হৈছে। যদি বাই চান্সলি CTET অথৰিটিয়ে যদি বড়ো এণ্ড হামাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে যদি এক্সামটো নাপাতে, তেনেহ'লে অসমৰ দুটা লেংগুৱেজৰ কাৰণে অসম টেট পাতা হ'ব। জেনেৰেল টেটটো নাপাতে, এতিয়া CTETৰ পৰাই এতিয়া লৈ আছে নিযুক্তি। চ' ইয়াৰ কাৰণে CTETৰ দুটা লেংগুৱেজটো নাই, বড়ো এণ্ড হামাৰ লেংগুৱেজ। চ' ইয়াৰ কাৰণে বড়ো এণ্ড হামাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে যদি CTETটো এক্সামটো নাপাতে, তেনেহ'লে অসম টেট এক্সট্ৰাকৈ পাতিব দুটা লেংগুৱেজৰ কাৰণে, সেই কথাটো কৈছে। চ' আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়াই কি কথাটো কৈছে, সেই ফুল ভিডিঅ' অডিঅ' ক্লিপটো মই ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত দি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। চ' ইয়াতে আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই বহুত আৰু কথাটো কৈছে, কি কথাটো কৈছে এইটো মই আপোনাক কৈ আছোঁ। ইয়াতে কৈছে আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে টেটৰ যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব, এইটো সোনকালে ওলাব কৈছে, আৰু ইয়াতে কোনো ডিলে নহয়, সেই কথাটো কৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ যোনটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব LP এণ্ড ME স্কুলৰ কাৰণে, সেইটোতো আগত যোনটো নিউ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপডেট কৰিছিল, সেই নিউ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হিচাপত এইটো ছিলেকশ্যনটো কৰা হ'ব, য'ত মানে টেটৰ পৰা 80% আৰু HSৰ পৰা 5%, তাৰপাছত DLEDৰ পৰা 5%, আৰু এইটো হ'ল LP স্কুলৰ কাৰণে। তাৰপিছত ME স্কুলৰ কাৰণে আমাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনটো এড হ'ব 10%, টোটেল 100% হিচাপত এইটো ছিলেকশ্যন কৰাটো এনেকুৱা হ'ব, সেই কথাটো কৈছে। তাৰপিছত যোনটো আমাৰ হাই স্কুল এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, ইয়াতো আমাৰ টেট নহয়। আগত যোনটো মানে জেনেৰেল টেট হৈছিল, এইটো নহয়। এতিয়া টেট কাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেষ্ট সেইটো হ'ব, এই কথাটো আগৰ পৰাই কৈ আছে, এতিয়াও কৈছে। আৰু সেই এক্সাম পাতাৰ প্ৰচেছটো এতিয়া চলি আছে। সেই প্ৰচেছটো, এই কাম কাজবিলাক যদি শেষ হোৱাৰ পিছত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব, সোনকালে ওলাব, সেই কথাটো কৈছে আমাৰ মাননীয় ডক্টৰ ৰমেশ পেগু ডাঙৰীয়াই। চ' ইয়াত আমাৰ যিমান নেকি কেণ্ডিডেটবিলাক আছে, B.Ed থকা, গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা আৰু PG থকা, তেখেতসকলে নিশ্চয় এই এক্সামটো দিব পাৰিব, টেট কাম ৰিকুৱাৰমেণ্ট টেষ্টটো হাই স্কুল এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ কাৰণে। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল এটা খবৰ আহি আছে, আৰু ভাল এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাই আছে, আপোনালোকে ৰেডি থাকক। আৰু LP এণ্ড ME স্কুলৰ কাৰণে যোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব, সেইটো সোনকালে ওলাব, সেইটো কোনো ডিলে নহয়, সেই কথাটো কৈছে। চ' আপোনালোকে অলপখিনি ৱেইট কৰক, আপোনালোকে সেইটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আপোনাৰ কাৰণে মই এনেকুৱাই নতুন ভিডিঅ' আনি থাকিম, নতুন কণ্টেণ্টছৰ জৰিয়তে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। থেংক ইউ, গোজেণ্টক। খুব সোনকালে আমাৰ বিজ্ঞাপনখিনি ওলাব, পলম নহয়। যিহেতু কিছু আমি আপোনালোকে জানে সংশোধনী হৈছে, পূৰ্বৰ যিটো নম্বৰ দিয়াৰ বা বাছনি কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছিল, তাৰ ঠাইত আমি এইবাৰ টেট পৰীক্ষাত অত্যাধিক গুৰুত্ব দি পেলাই আমি বাছনি কৰিম। আৰু ছেকেণ্ডেৰী মানে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোনপটীয়া পৰীক্ষা যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰিম, তাৰ প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি কিছু সময় লৈছোঁ। খুব সোনকালে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাব। চক LP আৰু UPৰ টেট পৰীক্ষা সদ্যহতে আমি অনুষ্ঠিত নকৰোঁ, আমি CTETৰ পৰাই তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটখিনি ল'ম। 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে আমি বিশেষ টেট আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। দুটা ভাষা আছে, যিটো ভাষাৰ পৰীক্ষা CTETে নাপাতে, আমি CTETক লিখিছোঁ। বড়ো আৰু মাৰ লেংগুৱেজৰ CTETত পৰীক্ষা নহয়, গতিকে আমি লিখিছোঁ তেওঁলোকৰ অথৰিটিলৈ, যদি CTET বড়ো আৰু মাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত নহয়, তেনেহ'লে সেই দুটা মিডিয়ামৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে বড়ো আৰু মাৰ লেংগুৱেজৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব।